Сымақпа дарлы узугурза кере кепле полымада порныш кертме, бір саманда илемлетме епачта хурлама камала хушмада булать. Сымағын вые вежімзір. Шакна школда врензе туғаган земде аван білешші. Шыбақ паян візен сымақпа узугурас ысталыға тіріслевре кадартма тивреде. Тохармыш класс врензе бәдерегензен, шулла тәп патшалық экзаменне тытмалла бұлі унчен вара, кашние вырыс чілгебе экзамен тыдычен собеседование дуғать. Вара тень аджа экзамена кеме ирық бұлі. Паян вуниге бенетла вренеген вырыс чілгебе тіріслеве худшынже. Шубашкарды пырым школда шып-шыбыр тажа земпурде хадырленеші. Везен пілюжайне тіріслесті любе візем вали иге үш хадырлене. Чын малданақ тоқырмышклаза жүзем хадырлене текзда вулаза дуғашы. Оның тып шығушне балыртны, сынарзыне еплерек шайра тишкерні пілдерішлі. Каярах вара хушма үйдуба үш пулать. Шак тіріслевре ачан калашу чілхи еплере хадыланы не пахашы. Ачан бір тема ба калаза калашма, Үйдузем жіне хуравлама, тада хын таврагурме палыртма бұлдармалла. Вренеген земде, врендеген земде, ебір пурде пылғанат пыр, тұрышса хадырленде маршулдалы кебек шавын бада, бізем шагеже, шак тіріслеве, тевішлі туғаса шанат пыр. Кере кепле тіріслевде паллах хумгандарать. Шабах кашни вренеген эже яваплы да тимлі пурнышламадырыжать. Ксения Рыбкина тісліхрен вырыс чілгебе литературине кәжін классенженех келіштерет. Шавынбады хумгану туемне серзе әшсене тимлі тишкерзе пурнышламадырыжать. Сымах вешін тіріслев духны малашне шуллахи экзамена тытмада шымаллық күрі. Эбе күжал тохырымыш класс верензе бедередіп. Баян эбері вырыс чілгебе экзамен первайги байне тытрымыр. Эберіне вырысла собеседование детьпер. Шак тапхырда перендень выросла, таза да тиги своланыне, идузем жіне хуравлама пулдарныне, тада ку евал темаба калажу иртернине пулдарныне тереслеші.